Sa gen men prezident donè chok. Se krabo mwen, a vin dim sa gen la. Oh, koman sa prezident? Se kom se miskade, un kap pa la vola. Se mbay regle pou mwen. Se pa nan tou la bous santi ou soti Haiti ya. Non, monsieur président, se mi agwan mwen sorti. E kote mi nan mi agwan na, pa yon la boula. Au kontren di plase gasimitel liye pou tout nek ki vagabon. Ah, felicitasyon monshe. Ok la fon bon de avay aba. Oui, président, se pou sa m pa domi nan vi. Mon chè, m ba kache zoumen, m la ve an pel gason an ba. Depi m pre ou la, se piki m pousi yo. Lem zo piki ya, se pa piki yo konde ya, non? Se bal m bay nek yo. Ah, ok, kounya m kompron. Ebi monshe, m kavo nan peyi yo monshe, al goume. Non, président, se pa pou sa m vin na. Ou konen la kay pa tro bon, m vin koto la pou ka prite m detwa misil, pou m ka lage nan moudane yo men. Oh, misil même, mais avolan yo no mudan yo, vefye boy si Obama asisi wi.